Kasian pat ni ai ngoi ai play. No, pula ai ni kene ka lat ni company ngin yo pat kasian pan ya wan biang kene ka jaka ka bangin yo ban ya sakri la do di play. Ban mani you play ban sa score ka ketin ka bo play. Dan man keren. Thì khăm tắm mẹ, mình ta xí cho nó xí mất cái bà khăm băng cái sinh nào vẫn không, nằm mà bà cái đàn ăn mất hàng này thì nặng, cái bà nhiều ya cái chuyện kentang, mất thì cái khu baru kan đây halo kata he, mình ta xí thì baru cái chuyện làm jumlah sudah, thì xóa ban ingin lihat banyak semua yang jumlah. Dia buat jenis macam ni tak ngah, Aku boleh kupas jungi bah meneng, kupas, kumba melatih pun kupas bah, agar dia jesen kupas mentah dan kaji pun kentang kupas, lagi kena kupas. Terang ingat secam kupas bah, kiki berkait dengan kaji lam kejong lehi cai kupas, berkaji pun kentang kupas kan long kejong lehi kupas, ya kikan. Try to ai bakal ni kubur ko pa kan long kubur ka ba dan bat kabur ko pa kawan pin kala ko pa ki don ki min sim bi jong ko pa kham tam e ki kimi ki pa ko pa bat ki khon ko jong ko pa try don kap ni ko pon ko pa sim ni wi pi wen ko pa ban pin dep ni ko 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 ban tai ko pa ba kan long ka jeng lam ka jong me hi ki ko pa am ka jong ni ki bring ko pa ni long tam ki sakri ki baret tam e ko pa ada keburam ko pa ka bangi e ki bangi le kan long mata keburam ke jong ko pa ka ba ka kerteng ke jong jisu ko pa ngi duai ni baro amen Amen. Selamat sedang sudah ni wi ka ho e bang ka mi thu kalong ba ngasih patas na mo ngasih patas ke senam nomor ba masih lihat tu tin check up ini kan ini patas kita kawai kan cakap aduh bagi kamu asyik report yang ngaruh syukur dengan seorang banyak kan hebat ngasih mat bagi kamu ni hidup report dengan dan dia langsung empat bah dan kaya yang senang pik ke bah kiu kan atas asin tu tengah lah setting kau mesti semua tengah lah setting kadai kaya kita no tiga orang patas no show dia banyak compare ke results hakilap bakam bah bakam best mo te hakta sini ngala septi slide Andre nalik sublai dah jing duai long kaman jumblai Andre ada orang ke ru ublai bala pun kia mo ada kalau kaman jumblai banyak kia nak kita ke berkhad lagi dan sisa te wala kataru kalau kaman jumblai tinggal duai kata tinggal lipat das tinggal kami sim hi ke report amat bangam lai tinggal pak hilok nama i tereh sejan di sim ke report dari sim hangta layit kita report ndang tikiong kan dia kamdang kan ya yo kan dan setai ila tiang lok riong imat kan hier dia kejuk kia semakin don ais tin dia lawan ra lapet itu report kibiang lut nak sedang di pak ke terus sangat lapet kibiang lut pak si men yang tang kawai anu you black kan anu you black tetep kidan nekim dan kita ngam tep dari lada kidan ru ngangai ba black kya mah emang sutu iki bun ha ki jingele ki jong setan ki bangimi dak kamat dari sutu ba ki dai na sutu apa dah teman mo iki bre jong black ki ba angin syah boleh sultan mula boleh mensin dari kamera tu pula nyelek kat bala mo nyelek kat bala dari anu you boleh pada ba kita nak boleh berkrau dai ni mau usai kita berkhad bisnei ni salah mana kat berpindah ke poro ni poin usaka kubur mah pun so kubur dah kaji pun kentang deh kaji pun kentang kemudian dia buang pun kentang ni kau yang dia masuk kentang nama lain masuk ke jimut jangan ketin pun kentang ini yang dia pun kentang kemudian dia kentang mah tiada ketin masuk mah
kentang kadai ban sedapat dan ni ban bu kerpang. Kentin masuk mah ban bu kerpang nak kebentar ko menging kentang iki deh kentang iki sino. Coba kamu ban bu kerpang iki nak bentar kertang jumble. Mau ham tak kakam jumble. Kata jadi jumut jong kaji kentang. Mah. Tingginya pai kandet Syaka Bible na po Leviticus kalau ka bakra kadukhat ka ba sipo mo dukhat ar. Pini yang tu kapor ka ba dangte ya kataban na ka swawan penungkam ya ka. Swawan penungkam ya ka. Tali iyo pakai kentang. Pandai tang ya kata pun na ka lo. Leviticus na bakra kadukhat ka ba sipo dukhat ar mo. Ang kulit, kaong kulit. Anda kung tahu Moses ulah sim ya ka umpiang kajing pensle, bat ulah pensle ya ka taban nakal berjaki ki baro ki badan haka, bat ulah pen kentang ya kiru de. Ulah sendredru naka nyosin halor keduan. Bat ulah pensle ya kata keduan, bat ya ki ki jimbu jongka baro bat ya kadabor ru lem bat ka kejap jongka ya kaban pen kentang iki dia ulat he ya kompniang kajing pesle halor ka kliu aran bat lo pensle ya kaban pen kentang ya kani kadi karukom kaba alam nadu miswa moh kaba pi kani kata banakal hadin bat thaw ka kadi ka kata banakal kadi ka cakap boleh unsur boleh uang apa? Kanu Exodus nong kaba kanu tu ka absan mal uang ba. Kalau nong kaba absan ka dikot wakra. Mening uang wakra ka absan. Jadi kalau nong kaba absan ka dikot wakra. Uang ni batin tau ya ka jaga kentang ya na. Kenang bangan ni osong ne apreng jopin. Di kata ba nakal kaba umusas utha bo upun slep kentang kadai ka jaga bu bleun. Mo bat penungkam ya ka nak bentar ki bar khoi ki badai hakai ki badai hakai kajing mane kajing syakri lepaskan lawan senang bilang contoh bilang okey bagus ya teta langsung thun nai kamut wat ijui akan dia wat hadu mentaruk haki babun ki jakamu le se teng gidang ki brio ki la isna ka yeng mane shwa bakin pelong jeseng lek si elem no si long jeseng ban pen kentang gitu lani haba ki thit ki tiar kitar le se kom ki tiar tem ngijui baki juya doi mo ba prengkam ka bomut ye betul bakin prengkam thik tang na mata ka wei ka jing thmu ba kata ka long na ka bentang kam jung blai mo te ka jing pen kentang ka de kata te kentang e ka jing pen kentang ki brio ialah ni kena kalau bangin penkrek ki hakaba kin syakti you boleh kin tik you boleh kum do kin syakri you boleh kata kade kaji pengetang lagi kena kaji pengetang jungi kalau kumba ni ai kiru syau boleh tika sedang na kan ni hot nilai kesedang apa Old Testament Ray wat hakani Testament udang don mo tinggal kulit sedang mana Lukas Al-Quran ka ba Al-Quran kulit kan sisin ni kato hakapor ka ba ba adab kayu Yesu hadin ko ba arbanai hadin ko ba arbanai ikimik pa kamari bat Joseph mo kila lihat mo elang yu Yesu nai sa katemple banle yu nyepen Lukas ko ba Al-Quran kulit yang sisin Kong ni, bat anda ledak di sini, kijing pun koi, ya ki, kan dia punya perkuliah ya Old Testament mu masuk tu, dan dia kapur kadang almost jan arbanai hadir nak lekai jisu, bat anda ledak di sini kijing pun koi, ya ki, kat bakum ka hukum Moses, ila let lam ya kamu ya jisu, syah Jerusalem, ya kaban penkentang ya syah utrai, ya kaban le you
ya kaban kentang yau klung jisu yano shau trai ke gini ke jimut jong kene kalong ba jisu menta uday jong ble ke jimut hi kade kata ke jimut hi kade kata jisu plus uday ubakila ai no sẽ cấm ke jong ble Ti hato kata kajipun kentang Jisu kalau biang tang dah kabalik cakap tu kising mo ni apa sung thuk bai kan ni namar bun sin hi ni ju sung thuk baklai kan ni bakan haba ong kajipun kentang le singi mut tang hakum kan ni je seng tak so ada penduai ada pun kentang mo kamu kata kajipun kentang le sing ni lawan ong mentah sendiri di kajing sedang jong kata kajing sedang jong kajing pun kentang kadi ke proses mula le sila bano kadi ke proses dia don kam bagi penduan nama ka bible kali ko ta kai tho ni pun ta ni yang ni bagi kini kipa jisu ke ilang ni o sima tampo ka badai benar hendai kamu pat tang bakat ta kala bian dan ngilek tang kata kamu ngidang lek tang kajing pendap kamu ka badai bingin le hendai kamu batang hang tu la bian tin Ninh có nghe Boleh jisu, boleh Wah, jiat ya kemari try Saya juga pekat dah menin ni kini Boleh try jiat ya kemari Atau boleh try ni try Oh, di ni Atau boleh tu try Boleh juga ni tip umlong tak Ule ke berkhoi Dekat jing sutu ke janai bah. Tegi ke bale ule kalau ke badai sudah, dan jing bakla kan tu. Habu jit kemarin dia busu jit. Matla. Jit kumar. Kam dai kata. Kelaikan sepang ketur kenapa gisu amba sibon lakot bikin dia lajit. Bun gisu perkat kata ba Lajit kamu ada boleh berhampik ini kita tikim dah kita tikim lagi penim kamu ni buta lai boleh betul ti kami nak phai bangga kandet cha Lukas kamu ke Baningkong dekat ba Akar lagi kadai kita support ke angel uan ke mau uan kamari Lukas nama Baningkong dekat ba Akar lagi kau bang ni Utau angel ti haba ula lek hapo saka ula ong kublai ha kabala yo kajing jingai ai bakra utrai udan lem bakha lakar khu ya pha hapadeng ikentai kati kala ngol puslai na kajing ong jong u bat kala pusan halade hato kabakumno kala banlong kane kajing kublai utau angel ula ong ti haka tu WhatsApp team ko mari naba palasyam kajing ai bat uble sama asyam okay kajing ai bat uble akak tem pareng on good favor syam semua nei balai uble syam semua mari ya phai bat nga yang kan ni kalau berjumpa mo Hai bernga sa Proverbs ng bakat A dekat ba A. Proverbs ng bakat A dekat ba A. Kau ni ubriu babha unyo isin na utray hindray ya ubriu badan kibuit baman pendram. Yan badut kare. Coba Verse 2. A good man obtaineth favor of the Lord, but a man of wicked devices will he condemn. A good man will obtain what? Favor. Đấy. Thì cái tục cần tiền thằng này isin này cái đấy cái tai cái chính xem sông phà. Không? Cái chính xem sông phà.
sulong ba kin tien mo hindet ki dam ki jing ya phe hendai ka di ka juk ka jing mut da ka puli da ka phareng tin lam ba ka juk tien pen kam good favor ha ba syam kamari but hang ni provos kong ba ubri ko pha syam ka good favor ka jing syam song ba hendai hang ni hot is nei ka chui tingai kamari ka dei ka we ni ki brio na ki kin thai ha to ka por ubri ko ba boleh ubah. Boleh ujian di kembali kesian. Pilih dia. Setting boleh, toh. Kata perubahan deh. Setting boleh. Boleh tu. Bahkan ni Gabriel. Kanlah penhet pesan ni dikun jangka. Kajing setting boleh. Boleh udah kami lihat siang kepuan sebab bak kita teh tu kepuan, mo. Boleh jet kamera boleh. Mak boleh iya kan? Kalau gua bahan, macam tu boleh. Kamera kita dan jingga deh buat ke Elizabeth. Elizabeth kadang kalau jauh sakrai. Ubadai lindok. Iksu tu bagi dan hak yang kita deh bahiyang habat kibadan lindok, mo. Ti kamu bat pina pulis pang Zakaria bat ka Elizabeth pini iba ke de kibrio kiba kan dan jing dunara haka hak hukum jumble di babiang sto kalong yeng jongki ke de kalong yeng ka ba setting jumble le singar no giwan na kalong yeng ka ba setting jumble kebaran ke jing de berjan jumble kambari beran jing de ba ki ken ma ka to por ba kasalit siya ka Elizabeth tu no ginaman ke jing de ka berjan ha. Jadi nak tak tahu, bah ngangit boleh ujian kamera. Bon, tak. TPE, kajin penkentang yang kena. Kesedang ini kau nak kemik apa? Kesedang ini kau nak kemik apa? Karena perkat ini sini. Aku boleh mo, masuk tuh kata hiba kajin penkentang yang kena. Kesedang ini kau nak kemik apa? Bat menen bai fun dajit dengar isu kerang ni dajit dia kata dajit ketika juk ke jingmut ke bangar ngalak dan lapun kret ni sya kret dajit di kerang ke juk isu tu ba kalong ke ke bersisya mo nama ki kalong pun tip you uji su hato tip you hapor badang ira us kata tu patut ya Andre mana balik ra you kamera bonjosa kat sedang kita pan kelong kimpatik dia kata kedeka kamera jom kikme mo iku malam mene bakal jing sedang jom ka jing pen gentang hi kadai lagi kime baik kanas nem hadir lalu bekali tra yu jisu saka tempel buat barang letban gentang itu kanas nem hadir tempat jauh, tempat yang tu lukas senang kebang, dekat besar-besar besar kendai. Kedai ketu kebang ni laju tip, kedai kana, kedai kepuar kebang, kedai kesini jom kejing kawai ni yang, cuma yang kejing lan. Di, kamau kepuar berkila, elak wan pai nak siang, kelai wan pai, jisu umdan pergi siam ni jadi pai yang seperti temple ni, tengahnya pulih tu je mah. Lukas senang kebang dekat besar-besar besar kendai kau ni. Habakim siam yu kani dengan tu kepuar ba kilaya len bat anda habakila yawan yu kim siam yu mo tikisan pai yang pas Jerusalem kaum ne habakim siam yu ilai pai pas Jerusalem kida yawan yu kala jaru bahagian lais ni kila siam yu ha ka temple ba udah syong hapadeng kinong hikai udah sengap yaki bat udah keli yaki de baro kiba long kiba layo snow ya kila snow lingo ya ka jing champang bat ya ki jubab jong haba kila yo i kila snow kendit bat ka kme jong kala ong ha gukun balai bamela le kumne ni hakmi pa jong me bat nga da ka basmo si ngilaya wat ya me ute ula ong haki balai bapi ya wat nga tim shimtip bakadai nga banlong sapang ki e ru ki jong pa jonga pi
I katakan kikitin yung jisu di Ukraine kipin I ya ka kapan I ya ka lesi long yang sang lo ka ka bakilong hayang sang kapag kay tuwi ni ba mi siyang lang bakit kinohikan the page clear ki hado bakit asoling ngo ya soling ngo kamut kajing start kajong jisu kadai ka ba bakam waro udah rin pernah kajing tip jung sepang ki kajong kahima jong play kalau ka bakraw hadu bakini kino hikai do ti alam mo kino kendit ngangit ba ujisu umde busulong automatically nama budi pun jong play ula sutip lu ki berkhat dalam kha kabai lu kam support ya kata mo kabai lu ke thu ini ba hakade khot ka basan pu ar pi pule pinsem ba kong ni ujisuru ulanang kraw haga jing start bat ha kernyeng bat haga jing semua ha kamat ublay berkibriu jisu unang yu wanang kraw haga jing start kau peni ba ulong balong baro ni dingsha kat banang he nang san kajimu jum kajung uru kanang san kamut ba masen kha ulah tip lu tiki berkhoi stang kamet kabdang haban san kamdeng ta kat ba kamet kanang san kajimu jum kajung uru kajisu tho jung uru kanang san ulong ko mengi berkhoi lawan ku briu uheu san ku briu kata kadai bengin sungtho ti usah hikai hieng hakak kami nganget bakini di berkhoi kidai kicing hikai nai masa kacing hikai kabayo nai kamno kan long kacing sok tenat ini tenang ini so di khon jungi ba kin kili sibun kacing kili pamble mo nya keren pamble bat kamno kan long kacing sok tenat ini tenang ini so yaki bakin om balai ba piawat nga pin simtip ba kadai nga banlong sa pang ki ru ki jong pa jongan kata kadai nangai kadai ka dream mo kajing ka dream ka ba ngikwate ban kan urlong ham awit kowe kalong yang stan baki khon jong ki kin long ni ka dote bikin i jublai ban ong kadai kamram jongate ban le kan ngere unsin kamlong tapat kata di jikisha ni ba ni bun kam ban pelong ki khun ban long iu ban long doktor đấy thôi chỉ đấy cũng ha to Henry ka bakam ha susu kadang kata kalong baki pun dijungi ken oh kadai ka kamram junga I'm about my father's business. Mo, tak kata. Tinggi di berkenal kata. Kau klik apa? Ni dan kacingkit klik keba kia bahana bantaki kun. Bangin hikai ki. Atau nanti kejongble. Atau nanti kejongble. Sakawe kebetar. Nila juga semua bahasa Pang Abraham. Itu bahasa Pang Abraham. Tahu nama Abraham deh. Tahu nama. Orang Muslim begitu. Dia boleh jadi Abraham. Kaju, boleh wei kau Abraham. Ujit ya kemarin. Ujit yang ngiru kumjo ibu pibai. Tak kaju ni. Hôm nay bằng gì đây thì bring hả? Mo, ta ka ai cái chỗ phải bắt đầu option. Cần sai hả? Ni tingin pet balik je jauh Abraham. Yani kawai na ki daw le sing lam dong mo.
boleh uji juga Abraham. Bet, nak buat Genesis senang makat pernah dekat makan kendai. Ini yuk tiba. Abraham diberi belum kuno. Kat pernah dekat makan kendai. Tuan boleh dekat makan pernah mah. Genesis kat pernah dekat makan pernah makan kendai. Kami. Nabau Abraham sisa unman long kajat ben riu ke bakrau bat ke badan bor. Bat hau an kerku ya kijat ben riu baro jong ke pertai. Sengap mu dekat makan kendai. Nabang ha itu yau baun hukum ya kikun. Bat ya laki yeng hadien jong. Bakin yo rakhe ya kalenti jong trai. Ya ka ban le ya ka hok bat ya ka jing le adekar. Ba utrai unyo penuan hau Abraham. Ya kata ya ka bau laong syapang jong. Kawai ni kijinglong jong Abraham pada kata. Blay ulat tip lupa. Wong Abraham salong sisa utau kerja bendri bakram. Mo bat ling baju un kerku yang kerja bendri baro jong pertai. Balai kadang-kadang wong naba nga itu ya baun hukum ya laki kun bat ya laki yeng hadin jong bakin yor ke ya kalenti jong trai ya kaban le ya ka hok pa ya ka jing le adka ba utrai unyo penwan hau Abraham ya kata ya ka ba ula sepang jong Abraham udah ubreu wo blay witoyu baun hukum ya laki kun pa ya la kalong yeng ngsa bakin le yu bakin ya kalenti ke jong trai tinggi barong ini kikun jong Abraham ni tinggi pat ngilong em punta nama kikun gilong kupa kedi ban long kupa mo hari ngide dengan juk hieng kedi ban long pumjuk kata di sisa ni sapoi boy bentar ni sesung thum hai kata baleng ong ta tiga jingkli kalau pada sekolah mo ka Bible do ka ong hi ni ba mo probab nong ka ba aku ada kot ka dream boleh katu ka deka ika peta ka babun det ndanya boleh dong ni kong tu hikai yo khna hakalenti bo dei ban le de un am kan ria naka wat hadin ulah teman kong nu tu hikai yo khna hakalenti bo dei ban le dia unam kendria naka wat hadin wat haba ulah teman gejing hikai kadai hiru ngadu dang re ngadu dang kena nama kiki ke bengi hikai dang re dang kena ka kham sup bat ka kham sne ka kham bat aki kena menu na pering juni blaklet IBC dan dan muklan ABC, melawan muklan ABC. Dai? Memang melawan muklan ABC. 1 2 3 kan dia melawan muklan. Menu gila ni gitu. Apa yang minang kena. Ada itu orang saya ke pipule. For BSc. Dan ni kelas 12 minang kena. Dai? Betul. Masuk kena. Balai. Namar ba kat minang he ko mangitip himo kajing mo kat juni kanang tamlong kumbalong hakapua badang kadang klan ma ko dang kadang sne ma ke pikan ke pile ka sne ma kabat ha tinata kadang ka Bible ko ang hikai kena kamu hikai belarang ba mo hikai yo kena hakang tibu de ban len kenang bandula temen ro kane sate unung kerja sudah kahru do teman tu. Jadi dan kejing ong mo yudin udang lung dang mi. Pilek no. Tu kedor pilak pen baik. Hendula he persang ku dia. Ne, tadi jikisha. Tiki berkhoi kidin duduk bedang ren. Duduk bakidang. Udah tanggung lek pun tanggung jui. Utip kan uhikai bat kham tame ni mo hati TV yang kita balai kimi sebut maki kartun sam taki kena
Itu jadi kai jono gitu. Ngamong bakim long suwan pet TV. Kidan bun ki program ki channel ni ki kartun su ki baki lam pet. Hendai ki bab khambun badai ki de kita ki ba ni sutu ki sini. But kitu ki kena mata pet ni ba ani ngai tiang ba. Khamtam le se haba ki me ki ba. Kimnang bat punya pihak kanu bab kanu basnya. Dengi hak jinglong ni kena. Kiyo na gitu ki ideas kita ki komle ni keren kiyo na Nadam day nak ke kiyo sngau ni ke kiyo usut kan ru tapi ki kena ru pidang red Santa Claus deh ayo kena ru nang red Kijing syukur Kibun maki ke Tikum tak kalong ka iki kebaran kam baha bangin Long husiar baha bat Kam tam ban sim kia Ban hikai kena nanduk mata bikidang red Kata ka desi benta jong kajing kentang iki Kajing buk kerpang iki Ban pen ban pen ya klat iki boleh se naga pertai. Kadai kata kaji pen ya klat no naga pertai. Kamut bangim melong su banyak imlang ni. Kadai kata kadai ya kajing long. Kajing hikai. Ti kalong berangkam habangin senang iki kon ti. Dijai par ada kimi kipakim seneng ke company ke Probab nong bala ini khar kaba khatar ka ongkum ne Probab nong bala ini khar khatar ka ongkum ne Nabayaw bau try iye usneng. Kung bau paro yaw kun ubau iye. Nabayaw bau try iye usneng. Tikabading tong Kadai kaji iye. Nabayaw try ya ki bau try iye usneng. Kabang usneng nama iye. Nag iye bau try iye Usneng. Kawan siya ka kasi Kala banlong ti ba niye di kon ndengim seneng pat kata kam de kasi ka bisya Islam no Namar bon te gibre ki kon yan ka kuat pan kata ai ndeng mendang pat kata ka Bakin senang iki. Kata kam dia kejing ian. Mihaban kan mau kata. Kata ka dia kejing ian kaba kabala along. Kaba along corrupted kejing ian. Bakin jadok. Kejing ian bakin jadok kan. Besipun. Teng-teng dan gigi bagi kon kipan ngasos ha. Tambah nakabentak kajing seneng mai kana Naman habi kay dalam sayo kat kabakipan sudah banyo bet mo haban peni haban seneng wan ada teng-teng kepensusi yang aro haban ne kalau pun kapur ba desi mo ho ni lak banyo compare ba kata right uble bugi pun kaya kapur bu jisu pertah keding kena Ublay, kapang ka doon yung ublay. Sari, ublay uya. Tambang haban iyo. Tika, nihaban ka mawag kita. Habang ipet siya ublay, habang ipet siya jisu. Bun hati kaya kibangila, banyo ng ta. Hakabay day. Hakabay day, upah berkikunan ni. Kalau kami berkikun.
John Bun ha. Tinamar bangi e kan isnai. Barok hai kibriu ki e di khon. Handre anda pila pai bapat aki ha ka jingem. Pin si kinu ki bai chisha. Kinu kinde ki bai chisha. Baik. Kumha kanuk saw mentang ni si Bun ha. Ni lo dek kepala jong. Ikan mau haba nginduk na ban pinyep hair na ka percaya. Baik kum kaying jong u ka wei na ki example ka banila banyo na ka Bible ka de kaying jong Eli. Kaying jong Eli. U Eli ude u lingdo ele de. Để phai bạn Nga cho con Samuel nông bà lái để phật quê được phật sao thì con Samuel còn nông các bà lái phật phật các bà phật quê được phật sao và cái này nó khu bôi cầm đây tăng không để phi đây cái đây như phi vậy yang nào cũng chưa nào là lái một cái khốn but anh ấy kalau các bà pelat bangan bisa kira nama nak mata kilong kiba kham sala kibangi misalnya junut banle ban keren mata kila nut teng asno ani kalong kai ke ba ma ka challenge ke ba ma ngin si i ru ko ka Bible ngin sepet mo nem tang ni pet swai kan ko pet kum no jayu eli de lindo ele de ude urang paling do ni pulih ko ong kumne teu trai la ong ho Samuel kani ni tu kapor ka ba Samuel uthiak no u son da son jong trai ble te uki si kien ro te bu de ble ba kan yo te kani di kapor bu ble la kan ho Samuel pada teu trai la ong ho Samuel ha kani ngan sale ha Israel ha ka ba no baro ha ba unios ngo ya ka kin kelut no nyang kiskor jong u baro ar ha kata kesengingan pendap no haloru Eli ya kita ki baro kiba ngala keren siapang ke yeng jong nado ke basdan hado ke bakut namar ngala ong hau hi bangan bisa pendram junam ya ke yeng jong namar kata ke jingkong man ke ba tip mau naba ki khon jong kila penlong ke jing tim ya de ute syam lakhang iki syam lakhang ya ki Tiu boleh ada maham you Eli. Hello Eli boleh mutlak. Simlas neng ikut. Why mon? Amon. Bat jayu. Jayu mitip ya kayak buah hadian deh. Ba kawan katama. Bat kini ginong Filistia. Bat Finihas baru habni kini dibadi konjung Eli. Kiyap nah tu tama. Baru Eli hiru hat ko joi kesini deh. Ya. Tekai ke bangai inang ne menen. Ka ba sngong di blay ba mo pa. Kalong kani. Ladangin sneng kon. Dikena. Ki kon jungi kinya. Kinya. Bat ndai tang kata. Eli ruya. Mama kalau bayo mengiru, dah ngim seneng. Kita jadi sikit klik ikut ngim lagi. Tewan buat lagi dia begini aja. Ngam lagi kata ni. Nama bu Eli kam simla, seneng. Jadi pula seneng, walaupun ni kisah lah, kita kaya kowe. Jadi Eli hiru kam seneng. Ti kalau muntah taruh. Bun sin nimnut bangkar balai. Namar ngini kau edir bila? Nong bunuh ikon, wadi kiat, wadi skran. Mo, kani wat pek kita. Kani wat lek kani wat bam kini. Buat sing isneng ikon, henrail de panggil. Kata kalau jimang basap. Mo, imno man seneng ikon bela namar ildir bila, tetap sulian orang kiri bila. In fact, balai ngalir merau ngadi pangai pila. Pikiran kai ki ainya. Mo.
Balik. Nomor ba, mangihingi natin. Akan mau ni bayi beriu seneng atau bayi bahaya. Kiat temu, kiat ha. Maipat dan bukan kiat. Dan bukan kiat. Tengah su jantap selamat atau por. Tambang Melayu mana mana tiba hek tiga seneng ni. Tengah orang belum tahu lah ni. Mo, tao đây bằng cần rami là nè cần bên nhà cái mo thì đây long ngawat ra cần duksa. Đúng nó nghe slang. Kata ni kowe. But let's say kalau orang ba dan por. Kajing bom dan por ke de kowe ke bang nila macu no dikon. Ngang la sem kan ni diro. Mo kan dia ke de ke bang sem hala diro. Bon sen hi ngabon kam nga iyo ngalong bala diglek no iki bat habang diglek iki ngai komno ka kata iki kay ka ba nong ki ka ithote ha ka jinglong jongki dan ki ka jingkala te ka ba kam de ban long ne na ka de na ka daw pa de ka de ba ndan po bat ka Bible ka ong kani ko proverb nong ka ba a khandai la ni shui khna dan puar. Oh ni lek tu lek ke basnia. Ni lek bahak ke tray kam yeng ni tray kam sam ni lek sebelum kam ni lek ni ke. Kejaya ke. Tapi ni pet mengasih proverb nombor kena dekat katsan. Proverb kena dekat katsan. Kau ni mo. Udeng sempat bat ke jing seneng. Ki ai ke jing star. Hendrai ukna balashu eno kat bomon upen lera ni lah kekeme. Mo haba kile dekat kile ni habat pengkam duduk sempat tu. Hendrai ukna balashu eno kat bomon upen lera ni lah kekeme. Bunsin kena kibla eno sesai. Si om no. Wedi kon jong no. Mo. Oi ketang kimi kepa. Peleran kimi kepa. Kadai siapa kata? Coba kebabel kau. Peleran ni no. Peleran kimi kepa. Markim yo tu kisah senang. Tikilek kat kapaki mon. Nilatip ke jinglong kena. Nilatip lu kebabel kau bayang gil apun hakai. Kapok. Rakai ni sih seperti itu buat kapok. Tiap bakado gilek ke. Gilek lu kapok ni. Kata kadang ni haban sian ni ke yo ni kumbun kam dengan poso bagi kon. Lani yo bai ladir ngilek ke ngimlut man seneng ke. Kata ni haban. Kenal berkat. Ti kum ban seneng ke. Seneng ke le sing habang yong seneng kamu tang ha bu kilek dekat. Haji syak kan jinglet dekat jo kilek ke nak daum seneng. Lalu usok mo Hendrai ke jing senang juki kedai dekat kedai pejmo jisu ong em katu putian kumbang la kuliah menang sedang masih rasa kena kat sau ong tu syak kena makin wan sangat deh na ba ki bakum kini long kahima kene syak kena wan sangat dikatakan kedai ke kamram jongi keme kipa banle kata kalau ban nyalam ni kena su jisu ban nyalam ni dikelum syau jisu. Tikum nung ilek kata ho jisu drum ni ni mata. Ya kitu ki kelung itu ki kela atau kapur ki ba ki alam. Mono belam ki. Jadi ki kime ndai be kena ki lehi. Ki kime ki sung thu ba dan kam ya ki kelung. Makin dan bau jisu. Bau jisu lilong buklo ya uit ai kena. Wat ha peleng ke jing that ke ju mo ha bau la ya la yang la ya la that ba. La kwa shong ni dia marway kam kenja banyak ras. Rewan segini kena. Mana gue itu dong? Kena kaki gelis tay. Hah? Jisu belum tak. Jisu yang kena udan kepor. Kalau udah kepor udan baik long lagi. Ni pun sente si kena sak kentat mana.
Kena nak wiwan sini. Sampai lah. Kam le dalam thai. Thai ha. Đây cầm lông ta bùi Giêsu. Tiền ta kadau. Kadai cầm lông junyi begini nyalam ni kisah. Tak kum dapat ni nyalam ni kisah kan. Ta ke cing kali. Kadai dia kai. Kajik pun ketang dah pipet nak kok kabai ber PE. Yohanes kalau kau bakatnya bukan bakatnya. Kau benar. Yesus memang kau buai nama tadi sendiri. Kau benar. Kanyo bukan bakatnya kau benar. Uang benar. Tu pun kentang ya ki dah kajing sisa. Ketin jom le kalau kajing sisa. Kajing pun kentang. Kadai dia kajing sisa. But ketin jom le kalau kajing sisa. Tika day ya tang nakajing. Jing seneng kabangin na kay. Nakaktin kajong blay. Kibun ki bangilaman. Seneng ikut. Ngabun sin ngong ikut pay bago stories pay. Nama kibun nakajing kay na to. Wat niladir wah bang apay lang. Kidan bun kiba. Kijo te kijo kana klong. Hendak yo sibun kiba. Ngamju kenal menurut ngamju perpekan menurut kibun haki cerita gitu ni yon tu. Tiga jing senang kali dekai. Nak ketin tu juga. Bun abang ikan kita dia bagi senang ni kon ki senang apa kita ada kan. Hot kami ke besniau. Kalau mau bah. Henry kan jen gak kambah susu tu ada ngilak ban seneng nak ketin jublai. Nambalai ngong ta. Namar ba ketin jublai ka kabar ka om nu kadai ka. Ba kham nyap su banyak kanu nu ka wai lam ala sate. Kepala ban ngam mo cebu. Jaka bajeliu ta me. Ketin jungi ki breu kam nala than ka ta. Kadai ka ketin jublai kala. Balai mapi sakala mo. Balai mangana sakala mo. Habis neng may pamuswa ngam juga lang mo banay. Kadang kabor kaktin yung play. Kadang kabor kaktin kajung play. Day kanito pun kalanga. Mo kadai dekat lung baju kajing so kaktin yung play. Kajing lang. Tak. Nginyi yang kada zon ko ba kada ngile dekat ni kamathat. Mo David wong pun nak kasam sispa kendai ka dekat ke bas sispa santu om kaktin jom kalau kai kajing syai kasyarat kejat junga kajing syai keltian junga dan ngitip yaktin jom blai ngindup tip hangnu banjam dan lagi khon jungi kitip yaktin jom blai kin sanang ya kumno ban jet badi ki parlo ko Namar pi ke school ke diga jaka ke ba na pak school gi kun barong ye pak school hari ke school ke diga we jaka ngam ong ba kin ho kai kisniu ngam ong ta hande ke we ke bang i school ke diga environment ke basniu ba school bele ki kun jungai bang tip ke ki wani tu nga ai pa ki ong tam ta ha kendit nga munu ba kata ketin ta Ani yang pergi ngai wat ju hap kamkian perlu kita. Nama let's say kim jiyo jing snack. Ngyo jing kai. Iwe kong nang na pong ngai ni we kisni. Ani ba. Itu we kena tu long ping ong balai. Ani kun jung ati wan ong bai tai ong tang ta. Hadu ba iru kim ye thu su nga ka ei ong namar ba let's say ka ade ke bom. La long tham ko le sing. Kumta. Tapi ke school ka de ke environment ke ba ye kendor jat bi jat ndai kinu hikai ni bu ha kinu hikai ke badai isneng ka ba i be kena dekat dai kini lut jemtip lut dari kini kena ke badan perlok skol te kun jong ate tibur ki sol utau le kum ta utau ong ta ani ngala so bang ani ni msha ni jitip kita ke Teka, tata kadau.
Lada, mentah kadai kapur ke bah ki khon jongi ki dalam kam susu punya ketin jumlah banyak kebangi ni dalam kam untuk kapur sila dong. Kam dan kam ki. Kam ong bangi ni dalam kam. Hendai hak kapur jongi ki sendiri kam dunan. Hendai mentah nilai kam tam Kabai pun kau, tapi sendiri pun namjur. Rata kadang bidan kam ni ka ketin jumlah. Kiran kam ni ka bagus tadi. Lani ye mo hikai. Bakin kin mau udah ber uang yang hajuk asam mesti sepakat kendai dekat bakat uang itu uang lo. Yang ketin jomeh ngala burik mo hakadonu. Bahkan melihat kok persyak ni. Jika tak ada ke ba ngide ban le nam tak phone jongi. Pada kata karukam dai hang takin ba pun kentang iki. Dagi la don ga ketin jumlah hakadonu jongki. Hang takin kin setep ba kani kalong kabasni, kani kalong kabha. Kin sanang ban punya phe. Umensium jumlah unsapan kan mau iki hakapor ka badai. Habakiwan kini uji pensoi hak tu kapor umensium jumlah usawan mau baik. Kaong kumta, ketin jumlah kaong kumta. Uji su job usetan nak dah ketin jumlah. Hak jing pensoi. Mo upol ruang ba kade atiap jung giri Tan katai, ketin jumlah ke belum kawat lang. Mo kabangin yelek persyak yu nongsun jungi. Ikini kena kemidaman, mungkin mau kata. Mo mau kata. Isam tidak red pak sutu tan indang. Mo in sayo iki jikai. In baju ni memei papa in sayo iki jikai. Baik, we niki samlah kabai pun mo. Keba amin sim hayang ngaruh bat kuai kun kilong takadur bat kam tam pada belai uniu kena ulong kumne. Dene kadau jom akme. Ini apa sih arti mutil nong kebalai dekat bakat sah dekat sah. Baik ikan ni mo. Tapi ni kuat bagi pun juga ikan sisa syakti yang boleh. Baik nyat ikan ti jom try. Kadai kamera jom ni. Arti mutil nong kebalai dekat kat sah dekat san kau ni. Kadai sepang ti mutil upol ukuran tu sepang ti mutil wong ni. But Ongno bat ba na mendang kelung melatip ya kita ke jing tho bakul kibala ban penstat ya me sha ke jing penem da ke jinget ka ba ha ukris jisu nada udang kelung kamu nada udang rep ha muti kamu uyo ke jing hikai nada udang kelung kata ni kamram jang klik pamo bat ba namen nang kelung melatip ya kita kijing tho bakoi kibala ban penstat ya me sha kajing pedim de kajing nget ka bahau Chris Jisu kajing tho baro aku tang dekat katsan ni ka dekat katsan aku mo Henry mame tu yai ni ha kita ki ru ya kiba mela nang but ha kibala penget scam ya me da ka batip nanu mela nang iki ketua dejit betul badai ka hot ni je ke kedai yang ni kedai ka mana sih semua tu tapi yang ni ni orang ba upol certify certificate dia sing lah orang mo bakti muti udai uta banado menang kelung ulah tip yang kita kijing tok kuat tip yang kita kijing tok kita kuat Padai kita kan dua penlong yu bonlong kuno. Papen kentang le dia desi. Ban vino le dia. Banyak penyeper le dia nak pertai. Tak. Nampak ada pet ke Bible ke ongkom lu ini kimi kepa. Nya pai bangas po Deuteronomy long mandriu dekat banyo. Deuteronomy long mandriu dekat banyo. Kai ke boleh kuat yang ni. Deuteronomy kanong bandrio kadakot ka banyo kung problema
kapong kumde. But men yai hikai yaki halaki khon te men keren sepang jongki kamus pang jingkho sepang ki gu blai blale men keren sepang jongki haba mesyong halayin but haba me ya hakalenti but haba me thiaru but haba me khiru pi kata bagi gu blai wa ingin le namar ba kalong keberan kam adu kata ban hikai yaki khon hakapor pengisyong, hakapor pengiya, hakapor ke pangitia, watlah hakapor pengikir. Kalau so important itu kata-kata, balik. Nama bagi jing seni piap kum ne. Kijing seni piap kum ne ni. Usahakan upet nang no ban like clear. Kata-kata orang kaman pendap ia dia dekat tin ke jomblay. Dan kaman hikai ki ban keren dia dekat tin ke jomblay ki man lah kapo. Dan po Timothy banung kong dekat pasal. Okey. Besi buat mah. Timothy nong kong dekat pasal mah. Kong punya mah kong. Haba ngalakin mau ya kata ke jinget bas kam jinget baklam asap kebahame kebala syong ningkong haka kiau jome ke Lois bat ke kemi jome ke Uniki bat nganget kam hameru namar kani ke dauken ngaken mau ya me bamen tenru ya kata ke jingai jonglei kebadan hame dah kata kemabu ya dikti jonga tapi Timothy uyo ke jingkai nano kumbaga kuliah menen ro benang kelung unung nang naman kuliah bantok bantar unung tepam andai kumnuk tep dai limba jong kini kiau ju bat kemi ju kini kan hitai dia Timothy nado budang kelung nado budang re Nanta ada sekawai ke jika ba kongsan bat ang kota ni. Kaya semua ni mengikuti ke boong. By beholding, we become changed. By beholding, we become changed. Dah kabangi kini, dah yang tak berapa kala ini. Kawai ni giduksa di Banyu I kadai Petros kita mau ni untuk kuat bau jisu kuat di banyak juyat tu benar Petros jula banyak benar Henry ka Bible kai thu ini habau kami syuk jisu ya pi dah ka bapet kum lu ka penkelai ni dah apa baik kamu lakukan kelai ni dek ni ya kini kipah ye kamu ngilang ikran dikten ke kamu no nirwai jingwai ke kamu no kan no kamu ni ni ikran kamu no ye ni em kamu no ye kikon ki i ni pakai ke baki i ke lampung tu tak ada masuk mana balai ni di kunjung Abraham kalau ni kunjung Abraham ngir ke di balong kamu balai Namun ni kimi jua Abraham ni ulang muntah, bagi muntah. Weh, ulat udah pesan mau pesan, udah dari mama yo Abraham. Dan pakna, pakna, udah dari separat pakna. Pi kawai ke jinglong jong ulat, apa bagi tu ki angel no, tidak. Mito bagi ki angel, syasodam, udah hai ulat. Syong haka git jang city. But udah you. Diang yaki nong way strangers. Kiba mo kiba nang wan satu kesenong. Diang yaki. Uyo na ini sino. Abraham. Timang Abraham ro udang syong. Hiye mo hatai jing hang hiye sai katan u. Ui kita kiri itu di kiangan ni.
uwe ni ki de jisu mo pediang ni ki pediang subha ki pediang hayin jong ki ti ulat kata la separate ulat lali sapo sodam hendrai kani ga ike ke boleh inu Abraham kadang ne batu kan ne batu namar ulat ulet lam batu Abraham ti pi bat kawai de kaba ngilak ban sin ko kawai bal kade kane ki angel ki degi jing thau jung blai ki lam ki bokum no ki lam bos new ne go ba ne ba họ ngam keren sepang ki angel du sultan mo ngam keren sepang ki angel sultan đấy ta thì cái tur kesini boleh you nah ndai boleh kini ki angel ki jong boleh ki bah boleh ki long bah hai bang ngasih Matius 6 kat ra dekat pasipau Matius kamu ke bah kat ra dekat ke pasipau kong ni tu Yesus ông đó mà dan ibu beli nak kemana nak pergi shop ni mana he kong ni wong tu sumar ba pen am iben ya iwe nak kini ki bare nabang ong tapi baki angel jongki habenen kiyo i halakasni ya ka khamat ukpa jong nga ubah habenen ki bale ki angel kile yu ki i ya kai khamat ka jong bale pi de ka baki pet shu bale ki angel ru ka jinglong jong ki taklah kalau ku ka jong bale magi i yu bale balong no ka jinglong jong ki ru kalong kum ta hi ka reflect ka jinglong jong bale mo ka reflect ka jinglong ka phalang ka jinglong jong bale ki angel kadai kata hiru ka bak ka bo bale kwa yang ni ru bengin no nimpet shau bangi ka jinglong jong bale kan phalang hangi bat kani kadai ka ika balak long masisha naman ni ha ni ha ki senram ki jong jisu hagan nga sakam ki apostol kanong ka basi kanong basaw ka bakat lai kanong basaw ka bakat lai ni ni kadai ka por ka ba ya sha jengkeli mo haki ki rambat endo akini ki Farsi ki nong tho jayu hakatu ka hakani por kimla kini ki nong tho ki basta ngo ki Farsi pila puli ba ki nong puli kimla ban ai ki vale kadang ni ka jumpa dan khat lai ko ong ne ti haba ki la khmi ki gine ki ti haba ki kini ki kan sepang tu ki lingdo ki Farsi ki nong tho ti haba ki la khmi thu ya kata ka jing slor jong Petrus bat Yohanes bat kilas mong thuru bakilong ki brio ki ba klem jing hikai bat ki ba be kila ya smok la hendrai kila itu yaki ba kila judon lam bat ujisu kila itu ujisu na por dan show kum brio pertai nan show kum brio pertai hendrai sakawai baki om baki lata tip baki mdei ki bandang basta hendrai ke ka baki i haki kitip baki ni kita kibla dan lam ujisu balai namar baki la kini ujisu kiru mentah kilalong ya kata ka jo ka jinglong ko ujisu ni lo dah ka baki kini ujisu dikini ki brio kadai kata ka ika bau bleru kwa ini bengin long haba brio ki pet sini kinong kini ki brio ki de ba dan ujisu kini ki brio ki ba ya lam ujisu kata kadai ka ika ba ublei kwa yani banyu i hangi ya ukon jong te kwa banyu i ukon jong hangi ti kata de kam ram ning kong e jong ni ki me pa ni phalang ne me jinglong jong Jesus Christ ni phalang ne me jinglong jong blai ni namar ki khon ki pet cheno cheki ki me ki pa cheki ki me ki pa mau pa jong am shashi ten ngaru matri ma betul nana ma betul ma
Balai. Sedang ipat eh. Ngale. Mo? Ngale. Kadang si pun nak ke kapa. Pi kadang kapten kering kapa action speaks louder than words. Mo? Nama teng tang kapten si kering ikan yang kamu tu. Ndai hak jimlong hak ke bang im. Ke kan keren teng kata. Kata kan dia ki berakam. Te pi ujisu u practice ya ke ba u preach. Mo? Ujisu u habo u ikai. Udah leru ika ba u. Kan? Kembenuksa ujisu u siong. Nga wan sa seperti aman le kamon jong dai gai. Kamon ke jong play. Ba udah le sai kata. Kadang penaruh siapa boleh sekali kena ukwa alat dengan tu jingnya. Ndai uang am kamon jong ah, ndai kamon jong eh. Uji su jet ya kajingnya. Ba pendep kamon jong play. Banyak budget ya kajingim. Bandung le pada kamon jong play. Ti uji su le ya ke bukan. Udah keren tu mah. Tela kerja kan mangiro. Kadang hikai kikun. Ndai dia pat ngimle. Tata lembarsak. Jisu amba ki farsi ki shong haka si jo Moses te kai ke baki hikai ya kata le Henry wanung le apa de kai ke baki ki le na baki ki hikai Henry le apa ki le tilda mangir kum jung hikai ki kon bikin duai hikai kon bikin kulit kot ba mo Henry le ding le mo kalau kum no kata kamu belum efektif itu yang kata hikai jungi. Dah. Nada sekat nak kulit show ndai mo wat ublay du am hapo proverbs usama du tho. Yêu jaitu. Wang meo jaitu let you know. Let you to kill, pet you to kill. Kamu tak pet you to kill. Sebenarnya nggak ada kamu supet. Tak tahu. Haki TV mentah, haki kartun, kamtam. By beholding ye gitu gigi berkuat ki kena sedang keren untuk, ki sedang ak untuk. Iwe kena hai untuk, ha. Dan gue ke sekolah, ya dan kita ki fancy dress ni kita mo. Iriam kum ni kita. Iriam kum ke Wednesday. Adam's family. Wednesday. Uwe kepala itu tahu depan lihat dapat sendan hero. Badering the video sendan. Ani long lajot long mau hak jemut orang ini untuk porte. Isne itu kena kelong. Saya kejingin joki kan long te dah long atau kadur. Nya kita gini gini berkhan. Ning baju di mobile, ning baju di TV. By beholding, dah kau supet te. Kejam ke bawah. Nah tak ada apa Bible kau ingin no. Hebrew kat Allah dekat baah. Ni patch no. Patch Jisu nong penjanai. Nong penlong, nong penjanai ke kejinget cumi. Kata ada kau. Dah. Ti yang nombor ketin show. Bat ngeskuat kuliah ni kau. Kan kena siapa kena mah? Kan kena siapa kena. Siapa kan saya boleh saya kini. Kalau aku ay ilok pindalang ni. Hai bang show Lukas senang bersekolah dekat Balang Kukra. Terus aku Lukas senang apa? Sekolah dekat Balang Kukra. Senang bersekolah. Namar ba nasutko bhai kata ba ken thai ni te kam yeng ka pon bha bat ni kwa ai ta pendek ro ka kam lok jonga pon sien kata ni dong makan ki oh frase pun ka kam te ka ta pa
Lihat ki jan mo buat lah sa so kay yang pada ti kisi kam bungkam Andre pengen pulih ni pertama kan si kan new light boy hangi kaba kam kam so kita tugas nombor 10 dekat kaba lagu prat sepoi ka ongnya kemau buat Yesus dat sha yeng jong kamari ba kamar thamo kong ne tie kaba kinang let jing let ular rum ha ka wei ka nong ret bat ka wei ka brio ka ba kerteng ka martha kala pediang subha ya u she yeng jokan kala don ru ka para ka ba kerteng ka mare ka ba la shong ru ha ki kijat utrai bat ka bala sa skor ya ka tiem jo sanga mo Hendrai ka martha kala kuslai sa pang bon ka jingkam ti kala wan ha u bat kala ong ko trai ngam khmi ba ka para jonga kala ino yanga ban su tre jing tre marwe to ong ya ka namar kata bakan ya rap lam ya na Hendrai utrai ulai tho bat ula ong haka ko martha pakuslai bat papin sitam sat ila de sa pang bon ki ru Hendrai tang ko we ka badan kam kamari kamari te kala jet ya kata ka benta ka babha ya ka ba am rong no naka kata kam de teng de ka de yang hiu ada orang sintang pun kamu nah usi pun kamu ya sari yang cile te benar kepor kemau kamari kajet ya kata kabakam dan kamu om ini i noi kayen kam dai kata dai bu kepor kadang kepor ke barok pakai ke om bu kepor duai pen pulih kok bu soyu boleh kamat dong sana itu kam hendak ya kata kalau kita ikut apa dan kami nanti ningkong Petrus nama lain kan banyak ningkong Petrus nong kebalai banyak kau kopi kisah rangkum jo Tuda syong lambat laki tengah kat bakum ka jingkut bah da ka ba ai buram ha ka tengah kum ha ka khiu ba khap la bat kum ha ki nong ye yo bentalem na ka jingai ai ka jingim khanang ya ka ban am pen pep no ya ka jing duai jongpi ma kata ngarung ngat habat semua kata tentang ha ngaruh bonsin hala habang pulih kan ni mentah si kenal si pesan bonsin ngaruh sya jukam mai pun mo bayar lambat ilok ban syong banyak keren lah ni kalau banyarap akan kono ke bentang ti ni haban kenal kata kabar ko malangi ngimlong hata kadur wa kijing dua jung ngiru pentat akabak te keren ko hinder lang belakang no teh kenal kata sepulihi Efesus nomor 1 dekat doa aku ada level 3 lu kahaburam kabal ko kahalo kahaburam yo pa nomor 3 ya balay kan spam kaniya ba kan spam sa kita nomor kasdang mang tate dada kini kiki kimdang kamlara bang no kasdang syo nakikimi kikpahi kabal ko kalok kaburang lolok ki kasara pol wong no kasara kaburang yu Abraham hado ko khod yu Abraham no kum khod su lok ro khalwe kendra try deh hado kata so no dai no mentagi po tingi so so kata hande ka jing si siapa kata hande ka jui do ta tin play kaya ni kamu tu lah. Kamu orang bakar juk jong pi kat long ta, tenang orang syuk kan long ta. Ya. Toh. Kata kali ku kubur nama ta. Kimi kipa. Mo, ngin mau kata mo. Kajing pun ngetang kadai. Na kalian jong hiru kumno ban. Penhiat pensan ikun, kumno ban seneng iki. Kumno ban pen iki. Kajing im jong hi. Paman nak siru. Sementara saya panggil kena kandet. Cakap Muhammad nama. Sama.
Cái Bible con nữa Ephesus nó mình riêng được khát bát nên con nữa phi khôn tụ con ngô là cái này tụ bát hậu trái nama kani kalong kepada nama kani kalong kepada makani kalong kata ke hukum kebeningkong kepada bagi jimpular bamenyo man ha bat bamenyo Islam ha kepertai hi kongu ikon kimnon kamalai taman kongu so taman kongu lihat si gimbun kiba kipalek kimi kiba kim sutro kim te balik palek kan ni sulah be nama kimi kiba kinum pa ya ke basniu ni sutip bakai ke baki pa kari ubha tangan le kata wala dangam sutro kidan kiba bun sen ni dang kena ngim sutro balai pa ong ta balai palek ong ta Henry mentah lahir ni sungguh bah kipale ke badai hale ke badai ni kipa hi bon sen hi kem jupa ai kon makin le ke basnio nam ta pe jisu ki kena ru kila ban pe jisu le tang ni kipa le tang lahir ki kena hi ru ka ban pe jisu pe ban nga Lukas nong ke ba dekat ke pasan pho we Lukas ke juk ke nong ne nong ke ba dekat basan puwe ujisu usul tho baka kam ju kedai kata ke ban le ya kamon ke ju ble hendai ha ka ju ke por ule yu de pe dekat basan puwe ong no por baki la liwat yu no kita alap dan ke temple kila khot yu ko ong no de te tungin puye na do an puye to ke basan puwe bita wong no te ula let ya kamot ujisu ula ye no ya kitu kit nong hikai bu ya keren bat ki ula no ya ki bat ula let here no bat ki kimi pa pada bat ula wan shan nasaren bat ula le yu ula yai ko ngu ya ki pina jisu ula le no ula yai ko ngu ya ki nang ta de ningkong Samuel dekat bakat san dekat ba Al-Quran kong no kajing kong ngo ka kamla banyak ya kajing kinya ti mau ba kamla kajing kong ngo kam nang ta ninya puli tu dekat ta ningkong Samuel dekat san dekat ba Al-Quran Tiu Samuel wa utrai usmo bha ma hakijing aingo thang bat hakijing kinya kumbaha ka bakongo ya ka tin utrai wongno hakmi ka bakongo ka khambha banya ka jingkinya bat ka bashaskor banya ka klen kilam somo dalam tepor ka ba ikon jangan chỉ không khép quạt mệt tạch tạch muốn xiên thì để tạch tạch tình là sĩ ông này khi bạn khép quạt cảm thấy một xíu đây bạn theo mệt pada pat ru lòng tình là sĩ ông theo nó đang cười theo không có sự khi đang start waju bạch miệt thần maru blay pula bu kami pengin le yo ngia nde mi trekam de jadi ngile kum taja yo kamet jongi ka bu blay pula thau hakata kadur tingin ngimtip ngile yo kamet jongi hakata tapi ka sacrifice ka ba ile ka di krekot ka di ko hai henry kadang kham bhapat bakokmu wal phile ko bharu te dangla bakokmu ko ma tin blay kla usul hamne bale ऊपर खत बा उसी में gitu mo itu gimana ban kenya suble hendrai kamdai pat kamon juble kata data kadau kadang bha bakok ngu kasih ong bon sin mai kena kasih ong
Tetapi pas bah ke exam sekat pas ru. Pio ning kong baik sebut pio distinction dan hendak dia kenal pasal lama. Pitrai katakan. Jayu. Nanti ngam sutana. Ngau ikon jong ngaru orang si ong. Dah lah api kok mu. Banyak wa pio si bon ki mas si skor bah hendak dia kenal pasal lama. Nanti ngam pediam kata. Nata kadau ken mau ban kok mu. Ujisu le yo. Kita pindah kuliah ke Bible pindah ba hapo Filipino nga ba Jisu le yo ko ngo upen ko ngo ile dia hau blai hado kai hado ka singa bro kanang pulis okay we ki dikhat yang pulis sang atli mo Filipino nang ka ba ka dikhat ka ba nong ka ba khot ka basan mo tatar mo kule mo pe kani ko wong no tuyo ya kani ka jingmut happy ka bala long ru how Christ Jesus kata kali pengindal mo wat apa ni kena ne wat galahir ru ni menon ka jingmut jong Jesus ha kan mau kata tuyo ya kani ka jingmut happy ka bala long ru how Christ Jesus ubah habala long hakadur ble am shimlan yo ya ka ban bat ban long maringkat pada ulai hendrai ulah pen sudah ila de udah sim ya kadun merau haba ulah jalong haka jing sriam ki priyo de habala sem ya haka rukom kum priyo ulah le ret ila de haba ulah jalong uba kongo wat hado kai kajing yap jisu ulah kongo hado kajing yap hoi kajing yap kading kena ken hamil ong kajing yap kading kena kajing yap jing ding kena de kai kaba cak buram ha uko kami kata kon jung ble maksum sule apa kading pernah kadai ke jaka bikin yap tang ki taka ki pastekai ma ki ba mbetsu ban yap ko senang ru caba jong senang kajing yap ko pastekai ba kaba di sini kin yap to tanda yu jisu tu yap ka ju sini namar bakan jing serkai kajing penstam ju ko blang bala ma serkai ba Ikan ba bau jisu ukomu wat ada kucing apa kajing komu kalau ngobrol kam ha nang tapet namar bu komu bre yu blai jayu nabakum tate ublai ula kentiu ya bat ula ai ya kata ke keteng ke bahalo ke keteng baro pi bahak ke keteng ujisu ka koksiu baro kan yo dem krop ki jong ki baha ki beneng bat ki jong ki baha ka kendo bat ki jong ki baha po ka kendo ken bat bau thle baro un pla shina bau jisu long trai ya ka ban pendan buram ya ublai bau ka ba pi dah ka jing ko ngo mo dah ka jing ko ngo ngiru dengi ko ngo ublai ki ko ngo laki mek pa hantakan ki ko ngo ublai balai nama ka ba ka long pi ki kun to ko ngo laki ki mek ki pa kata adik tinjau lo kata coba tinjau belai lepas kamu kimi kepa kamu you belai setuan pada apa kamu boleh usah penang berang kamu boleh ujis mah kemana kata berbor deh baik kan kesana ke Bible jongki beri bahasa lah jayu lagi tu Samson udah yo sela lagi make pa sela lagi make pa abakado jayu kita kenal Samson abakado yap kan jadi tu kum sa kan mau nak Bible berbon tak ada ke Bible kedai kapten jumlah kalong ke ke pemhatap deh jadi senang ini dia ni lah puasa berikut kubur bat mengaji mo bat tinjau lagi kan hikai ni bat kumlo bangin
Penkentang ni dia. Bandri lah dia. Nak kebentar. Nama kajingim jungi kadai kai. Mau kajingim jungi kadai nam ta jong. Jisu wal uang. Kum na uang. Yang apa niat kalau kai. For me to live, to live is no for Christ mo, and to die is gain mo. Banyak kalau kajing ano. Hindi banim kadai kai. Tahu Jesus Christ. No, mga kata. Ito, wisibon niya. Ang takaburang jumlay. Amen. Amen. Dia, entah, ingin dan kajing penduai. Nak benta, idaman bagi sa. Dia nak kerpa jadi idaman bagi sa. In one sesekala. But idajit in the katama in pinduai idajit nama tai sam badi damat kerabat penkentak sublai mo. Ito.